U boljševičkoj ideologiji ključni element nije bila samo sila, već i širenje kulta sile. Taj kult se stalno pojačava učestalim vestima o masovnim stratištima koja su obrazovana na teritoriji grada Beograda, kao i drugde po Srbiji, gde je u svakom od većih gradova, bez suda ili pod lažnim optužbama, streljan veliki broj nevinih civila. U Beogradu, u prvom naletu streljanja, komunistička vlast je prema najnižim procenama likvidirala oko 10.000 građana. U literaturi i svedočanstvima najčešće se pominju Banjička šuma i prostor današnje Vojno-medicinske akademije, prostor sadašnjeg naselja Braća Jerković, Žarkovo, igrališta grafičara Jobilića, Donji grad na Kalemegdanu, Beli Markovićev voćnjak na Banjici, gde su se tokom rata nalazila ukopana nemačka skladišta goriva, ili Sičiji potok. Mnoge stare srpske porodice sa visokim ugledom još iz vremena ustanaka početkom 19. veka stradale su već u prvom talasu crvenog terora. Masovnim likvidacijama praćenim hapšenjem hiljada ljudi, od kojih su srećni dobili samo duge zatvorske kazne, komunizam je silom nametnut Srbiji, dok je sistematsko uništavanje njene predratne elite, finansijske, političke, intelektualne i crkvene, u talasu crvenog terora, upravo na prostoru grada Beograda, dobilo dramatične razmere.